I sinoć sam govorio da je potrebno da se utvrde svi detalji vezano za manipulacije, vezano za navodno povređivanje građanke AP, za koju su neki opozicionari i blokaderi objavili da je povređena od strane policije. I sinoć su mi iz policijske uprave rekli da po njihovim evidencijama ona nije bila u policijskoj upravi, niti je policija prema njoj postupala. Danas sam obavešten da je i dostavljen mi je njen story sa Instagrama koji je ona sama objavila, koji, citiram, moje ime i prezime dovedeno je u negativan kontekst uz navode da sam povređena od strane policijskih službenika, što ovim putem u potpunosti demantujem. Informacija o mom navodnom povređivanju od strane policije je neistinita. Nisam bila u prostorijama policije. Žao mi je što je moje ime iskorišćeno na takav način, čime su ljudi dovedeni u zabludu, a ja u opasnosti. Šta reći posle svega ovoga? Osim da je ovo još jedna, da smo stavili, čini mi se, stavili tačku na manipulaciju oko ovoga, ovim se potvrđuje da je ovo bila laž, da je bila prevara i ne znam čemu je to služilo. Potvrđuje se da ona nije bila u policiji i da nije povređena od strane policijskih službenika i to od nje same. Vidite čime sve služimo, s čime se sve služe predstavnici opozicionih stranaka i blokadera, kako bi pokazali da je Srbija zemlja u kojoj se primenjuje policijska brutalnost. To je naročito bilo pripremano očigledno pred dolazak visokih zvaničnika Evropske unije, kako bi se predstavila Srbija kao zemlja sa policijskom torturom. Ja, bez obzira na ovu izjavu, insistiram da se ova pitanja dovede do kraja. Odnosno, da se utvrdi da li je istina, da li je policija, da li je bila u policiji, da li je postupala policija, da li je povređena od strane policije i, ako nije, ko je taj koji je izvršio ovu manipulaciju, taj treba da odgovara za lažno optuživanje policije.